Благодаря. Благодаря. Спомням си, когато майка ми казваше: учи дъще, за да стигнеш далеч. И аз учих и накрая стигнах далеч. Чак Испания. Bueno, ya está todo más programado porque ayer todo, como visteis, acabó muy tarde. Hoy está previsto que todo el equipo salga de la ciudad deportiva y venga rumbo a esta plaza de Cibeles, donde se va a recibir en el Ayuntamiento de Madrid por la alcaldesa Manuela Carmena a eso de las 8 de ahí. Irán hacia la Puerta del Sol con paradas en la sede de la Comunidad de Madrid y después continuarán el recorrido en este autobús descapotable por la calle de Madrid hacia el Estadio Santiago Bernabéu para celebrar con la afición esa victoria que trató tanto llegar de las 11 que ha tenido el Real Madrid en cambio la que más. Да, тук сме се събрали на едно ресторанче, поръчали сме си омарчета, стридички, скарийки, такива глупости. Срити очите, аки! Gracias! Айде, бат, ще оставам, че съм умрел. Селски тарикат, къде бе? Какво бе? Чакай си рида бе. Пак ли българи тук бе? Вие сте бати цървули. Ние сме гладни. Бати цървули. Ти си тишкар, баровете, ти ви си на ресторанта. Тишкар си ям къде си искам бе, топа. Я зад мене да се имат първо сандвича. Бати цървули. Мамо, няма да повярваш.